بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نیرینا راست دست پیکر ما هفته کی نابرد ابو برنامه خواه و هفته مجاری دروجه ویدنه می دی سال سری با خبرن خبر بدن میوانی ما لستودیوی حقوق ناس و اوقات برز یحیی توران خیرات سرچاوراتن و روزنامه‌گر عبدالله خابم خیرات سرچاورات. خیرت به ماموسته. تماشاوان هیجا اول امی درباره کمخباتا درباره مثلا کرد کل آمده دیاربکر هات بول دار خستن جالی هدا پاره و نقاشن دورا بله دبکو هن میوانین ما هن امبیجن تماشاوانین ما اف کمخبات 10-12 سرده در باس بو وی شکلی بفکرین لبله سر انجام نامه ده و هن فکریاتین کو د کمخبات ده هاتبون سر زمان و مدیه ده هاتن پار بکرن هی نقاشین سر و مسئله دومه بله جخواه مسئله بخواه مسئله کرد و چاره سریع جوه مسئله ره مسئله که گرینگه و دم ام سری خبر دادن امی سر و مسئله دست پی بکن که نواروکو و انجام نامه کمخبات چبو چما اوقات دنگ دا چما مدیا وها جنشکا و لسری خبر دا و ده انجام نامه ده چه دهات گوتن امی اول که عبدالله قاوان گهداری بکن لورا اوجی بشتاری کمخبات جیبوبو و ام بیجن سروی مسئله کافکری وچنه امی خبر بدن دورا امی بحثا کمالیزم جیب کن تماشاوانین هیجا بلکی او جی مسئله که 100 ساله و ولاتکی دولتکی وقت ترکیه جی مسئله کمالیزم دائما گرمه هر دم گرمه او جی لسر بیانات پارلمانتری هدا پاری برئیس فاروق دینچ کود پارلمانتوی ده خبردانه که خود آخافتنه که خود وی بحثی کر لسر ویجی نقاشنه ام دخوازم بحثا ویجی بکن دور آمید بحثا مسئله غزه بکن لغزه جی نابین حماس و سیونیستان ده ام بیجن گوهرتنا ایسیران هی دو مجالیه که وجی براستی رژیم سیونیست گهناده او ام بیجن شرط و مرجع آگربستیه جالیه که وجی لشریعه روجاوا نیزی 6 کسی شهید کر یعنی لغازه هرچ خاص بمباران تنه بجی لعالیه دن دیسا قطعامین خو دومینه می سر به مسئله خبر بدن داوی جی می سر مسئله سوریه و مسئله روسیا و اوکراین هنکی خبر بدن لورا تشتین عجیب لهرمی دقومن امی سروان مسئله خبر بدن که عبدالله خابان کمخباتا مسئله کرد جالی هدا پاری به هات لدار خستن براستی درو دوام کرد و خبردان و آخافتنین گرینجی دور ده هات نکرن تلویزیونا مجی سرانسر و کمخبات وشانا زندی به امبیجن رایا گشتیره به خلقی مره پار بکر اول وهاب کرتایی ون آرمانجا کمخباته و نیرینا و که هنجی بشتار بودن فکریات و ده چه بود درباره کمخباته ده یعنی بری هر تشتی اف کمخبات گوختا دست بکر و پیو تشتی بالا مرک یک جه دکشاند شهر فکر و رنگ انسان دوی دراده بون یعنی روشنبیر هبون نفیسکار هبون سیاست مدار هبون اف انسانی که قاربن فکر و بیان آخواه بدن و نکش عیناکی تنه نکش رنگی که تنه هر کس ده اف چاره سریا انسانی که واره کرده دم دبیجن دوی کمخبات ده آب پر یک جه بالا مردکشاند اوی آبون و هر کسی فکر آخواه جدا دوی درا دو گوتن و مطابقات aslında لسر veya yani herkes de aynakir ledneri fakat şbu çaresi kirna ve mesele hatta na preskrek hatta ro berdavam kiriye herkesi ki fikra xwe duê derad got û mutabakat hebu ez vê rastî
مپر بقیمتی شوی هلیده یعنی نکم بیشنش طرفی هنگا تنیده بلکه کم خبات هدا پاره لدار خسته بو فقط شهر فکر و رنگه که انسان لوی درابو و دوی وارد فکر خواه دگوتن و مطابقات دوی وارد چه بو اویا وی هلیده وش نرینک نهده حقیقتا تشکی پر مهمه هر کس کفچه مد هندره و بروشد هیه حقسزیک لودرا هیه هر کس بیوک مل ودرا هیه و لودرا گوش شوی هلات بالا مردکشاند آدو دا دی دیروکان نزیکته مثلا کرد گده هات اشتغلاندن حتی هنکا وک امی ببیجن بزانبون وی اشاد کرن yani milleti Kürt, haqqi Kürda, zamanı Kürda, nasnama Kürda bihinka tenev giredidan. Yani emme bibêjin heta îro bi PKK'di, bi HDP'ri hinka dixwaz bi vêyav girebide. Heta di televizyona gişade çi dihad gotin? İşte xebata siyasi Kürda digotin. Yani navêwan nedigotin. Yani mesela Kürda bi hinkav dihad giredan divê kom xebata de tiştik derket birayê fatî. Ev çi bû? Ev şixêndî wê bloqê nikî nuh derket evî nigajî ne nigik tenê berfire herkes rengê xwe dibêje û dibê heta ana ew kesê we digotin temsîlkarê me ne aslında van insanla wê meselê nikarin çareser bikin heta ana samimiyet rê nedane bina bloqek waya fire heye divê komxebatê de berê jî ev tişta hat gotin fakat divê komxebatê de ev ya pir bêtir derket. Yani yekek ji dervê de ji bo çareseriya Kurd mesela Kurda wexta lê binere heta ana nikik tenê dîtin ji xêndî wê nikî hîn berfiretir derket û di ser van insanan re di van fikriyatan de ya da ev bloka gelek nik di nav de di ser wê dikare çaresekirin evya jî pir bala mere dikişand a komxebatê bala dikişand Asya jî ez bibêjim gidvê derat xelas bikim tiştêkî bala mere dikişand divê komxebatê de du heb nexweşî hatin gotin yani yek jê heta ana nijarperestî kê kiriye heta duê dera de Abdurrahman Kurd derket yani got ev aslı heta ana pirsgirêka Kurda tune ye pirsgirêka Tirka ye ji bo çi vê dibêje çünkü Kurda heta ana pirsgirêk ji Türkar dernexistine pirsgirêk kê derxistiye Tirk dibe zimanê te tune ye hebûna te tune ye dîroka te tune ye kevneşopiyê te tune ye tu tune ye heta ana pirsgirêk ji kê dere derket divê komxebatê de tiştê herî mezin derket aslında yek jê kî nijarperestiyê dike evya adu da apır pêştî derket ki encamnamê jî divê dibêje ek vê biratiye tesis bike vî heqa tesis bike oldartiya vî milletî gidbin vê kimlikê de wek Malazgirtê de wek Çanakkale de heta dîrokê de van insanla tev debûn çi wextê evya ji ortê rabûyê nijarperestî ketiye ortê ev pirsgirêk divê dera derketiye bi umumî bi şijor de li komxebatê wexta mered nere em pir a bala mikişand ev her sênik bûn birayê Kekya hûn ji derva ve we taxîb kir ser em bêjin weşana zindî de yan jî dûre di xebera de we taxîb kir bala we herî zêde li kîjan xeberdan û axaftina hate kişandin yani Abdullah Qavan got yani ji her fikr û rengî beşdar hebûn axaftvan hebûn texmîna min di dora 35 kesa da xeberdan hem di panela da hem jî di axaftinên selamdayînê de nêzî 35 kesî xeber da lêbelê noxta herî ku li serê îtifaq dihate kirin çi bû li gor we baweriya te bike tiştêkî bala mikişan û tiştê min fêmkirî ki bêhtir yani li ser vêya belkî bêhtir îtifaqatê bikirin ku wê çaxa îro di fikra xwe de ke te dî bi hewê Tirkî dibên ön yargı yani ew fikrekî di ewil de mêjiya insana di wê çaxa ki di serê xwe de însan çê neke û bi niyetekî paqij li meselê binere dilê dinere herkes hema bê tiştî pir nêzîkî hev û wek hev dibêje wek mesela ki Abdullah Hanî ziman çaxa nîcatperestî ned meselê de be dilê dinere
يعني هم ديكوليني مثلا كونري تركجي إيج يعني جهلا غربي دجي يعني هركس تدلين نار تشني وك هاف تبيشن دبيكي دبي يعني أب مسألة هندري تركي دي يعني بتشيبونا يعني بري أنا جي أني زمان كماليزم تقيسي يعني زخم بويه وجهلا امبرياليستا في جي بروجي وان قانوني وان ونجات برستي كتيه هندري ماك قانوني يعني وهمجي يعني كتيه هندري تمامي قانون هذا كحرتش بري نافي حر قانوني تريد نرد بي مثلا بيجن دبي ترك جزاء قانون ترك مدني قانون ترك نزاهه يعني حرتش بتركي دس بيدك او شغال قتبانا يعني شخور نك مساله وتبيجي كي مثلا اذاكرنا جمهوريتي توليد ناري بالخاصة أو كوتني مصطفى أرمغان بالام كشان ملوي حبكي بالخاصة قداري كير يعني بحثا قونغريا ارزرو ميدكي الويدرا توليد ناري يعني تو برسكريك توني يعني او انسانيك هاتني ويدرا جبو خلاص كرنا في ولاتي كهم كرمانجن هم تركن برحتي بحثا كرمانجا جهاتي كر بحثا كردا جهاتي كرن تو يعني برسكريك فيها تشي نبويه يعني تو يعني وكسي جي نقولتي كي يعني اب انسان وي يعني اي كرد تشكي ضد فكرن ويعني حساب كي ديواني دهيه يعني تشكي وري تجاري نهاتي قوتن اما تليد نره هرگ زمان كتي هرگ كماليزم زخم بويه هين بيتر يعني وكاوي هندوري زمان ده وقت ديكتاتوريه كي يعني كتشيبويه هم جي دوراد دولتكي أولوس يعني دبيج أولوس دولت يعني صادجة وصادجة هو بتني أبيا هاني جكير هو دولتات تركاتني يعني ولو تشتكي وري قومية برستي جات برستي بيش خستني وهم جي دوراد أو دعولياوي ناد هم ماك قانوني دجي هبو ككرمانج يعني كرد يعني أذاكري في دولتين وبتركاره بفر اف دولت آواكرنه جبرچه كرد بهتر بلكي بحثاوان هات بكرن يعني وش هات دبي كرد دبي هندري دولت هناك عرب هناك تركز هناك نزا وكي دي هنا البته كي هر قومي هناك انسان هندري دولت هنا فقط ببراهي جبرك يعني ببراهي هنا جبرك بلكي بربوني هين بهتر اف اهلي كرد همجي ترك دنگي واندرتي همجي نافي وان يعني راستا نخوازن اسیمیله جیون دخوازن له چاند خو کلتور خو زمان خو دیدر که حقی هر قومیه بله شو يعني و چقا مگو يعني و چقا نجات پرستی ندهول دبه و تحول وان فكرانات تشتري خو درخينه برحتي تقارب فيجيكي يعني سرفي مسألة ور خبردان وأب مسألة ور شارع سركرين وشغاق هاد شارع سركرين جي وشغاق دبن في كم خباتي دجي بالخاصة فيها تدي بيش هاد خستن يعني شارع سرية تد يعني شرشوية إسلامي ده تولي بكره وهمجي يعني الإسلام جي أو درناخي تنبي يعني بفكرة كي إمبرياليزمي فيها خطة هناك دولتي غريب تبقى لي كاريا وان في مسألة شارع سربك تبانا كي ناخد يعني مسألة وجهي براحتي تندري براتيا إسلامي ده مركاره في مسألة شارع سربك وهمجي لسر خبر بده وتبرزجيش فيها شيء نابك من لسر خبر بده يعني تو يعني كيجي يعني شوان بيجن كيفاتي تشتكي وري فكره كي وري شي بلكي ما برنامج بريجي في اني زمان كان كي المكتبه تريد نرى درسا انجليزي في خطه درسا مثلا بيجن المانجا وسائر فرناك فانا كي يعني فان درسانات تداين وزمانك يعني بمجبوري يعني بزوري چند حب كلمه جي ما بين وانا بزاروكا ددن هينكرن وانا ببرسكريك يعني شو تكس نابي برسكريك فقط تو شغات تبي بنسلا بلا شان حب كلمه كرديجي هبن بلا هناك كرديجي هناك مثلا زاروك بعلمن بياخذ بزمانه دايكا خو بلا پروردهي جي هبه يا يقبدلي بخازه ابي هاني تريد نرجع طرف هناك ده حالتي يعني وكاوي يعني تشتكي سبب پرشاندنا دولت پرشاندنا دولت او در حال بينات فكرن او بيك هم بيا خبرتي انت خبر ده
Yama ki çavan bejin ki Fatih lejberge van yani van fikri ulu tredner insani ki Müslüman ehli ver tüne bunu insani garip yani çünkü döndüre biratiya İslamiye'de o beri o çağal avakırına ve devletiydi tı perskerek çene buye beri venaji çene buye tücarici do nabena Türk و Kürt tücari mesele ki yani ne buye mesele ki gel ki mezin buye sebebi katliamı kuştuni vesaire تولید نره یعنی بچاقی برحتی هات خبردان تو پرسگریجی تو نبود فقط پیشتی یعنی آواکرنا جمهوریتی و هنک کرد ساده خودی دولتی گوتن کی یعنی وقت به ترکیه ترکلرندر ولو گوتن یعنی وچهات برای بگیش که کفاتی به چهاب به هلبته کی و پرسگریج چه به و شهاب پرسگریج چه بو هنک جوینا والسر فيناش خور بيناني خوب خون بله يعني مسألة كي كورة براستي يعني جنشكا و چند مها بچند امبيجن خبردانا و كم خبرتا و بپانيلا ويا ناي امبيجن آستك كو لغور حقي إنساني لو رامبيجن او توفي كو 7 سال 8 سال بري هاتيا رشاندن حتى ايرو مزمبيا ميجي انسان هاتيا گوهرين بلكي لوی هرمیجی ام هنک مروی خوره هنک احباب و دوستی خوره ام رودنین یعنی جوانا پر بشکل کی عقلی نای یعنی مسئله کردشیه مسئله دوی اجی دوم ماموره کی و اجی اوام بهدور خبر دادن و در سهل بجارته جی هیه ایدی چه حقیمه هیه هاتی آسته که وها یعنی بله اف مسئله نه مسئله قطنی ام بیجن سر زمانه جی دماکو ما که قانون به شکلی که نجات پرستی هاتبه آوا کرن و دماکو زاروکی مهرن دبستانی جبرکو بلکه آنها او مسئله پر نما بله هم بیشون 10 سال بری 15 سال بری زاروک به زمان ترکی جبرکو نزانن لیخستن خواربن جبرکو نزانن خواه ifade بکن ده نوتا ده درسا ده درس ضعیف گرتبن ام بیجن امتحانا سناوا درباس نکربن و ام بیجن زمانه کی کو بیج بیر کرن کو از نکاربم خو به زمان خو ifade بکم د بالا فرگه استانبول ده دماکو 45 زمان هبن جبو ملتی کو بوی زمانی وان به خطاب کرن او زمانی کردی تنبه کرمانجی تنبه يعني ابعيبه كي ابانا تو دما مساله كي هي تي مجلس دو شهاب كرمانجي تو بخبر بدت به زمانك نايز يعني بيت يعني د كوم خبات ده براستي باواه كي زمانك زلال في مساله جهدو هات جدا كرن يعني پارلمانتريو دا باريجي بريز سركان رامانlı و تمامي اخافتفاناجي يعني veya ifade كرن مسئله چکا گرج ناوبینا و مسئله درکبه یعنی جدا علیه و یک ایدی اف چکو سلاح پککی نبنه اصل هم بر لپیش و مسئله یه دیا جدوه دولت چی مسئله چکا نخش شرط و مرجع و مسئله اون سروی شد خوازمیش yani دو حالات لی مره بنر aslında yekce gerek mecliye devleti ya da me bejin ek iro devleti idare etken kibin nerina mesela Kürdadı be guherandın veya yekçiye yani veya ev hakkı bedan naydan veya tel helke dayne adı daji şelkede a çeku silaha yani ürome ben bazar ki vab pek kerdikin işte derin imraliye het ve dis herin ve dera ve def silahı berde bernat evaj de denici ki zaten hatta ino preskrika herimezin belki pevajoya 2013 و حتی 2015 herimezin yekje evya bu yani her du pevgiri edidan aslında şelkede yani tamamen temsilkari Kurda avananı bana tefş çeke berdin silahı berdin eme hak bidin tu berne de je hak nad azwi hakka nadim te vakta gitte vagoş helket tu beji tamam milleti Kurd işte ne terörü ne teröristi şelkedici tu temsilti alan kişi bu yav giredi de evya duvi vaktici de prahat iştaglandın iroji tehat iştaglandın aslında iro yani ev çare sertiya gitte meşandın pevajoyat de meşandın
دنره تو بازار جی ده هلاوان تونیه yani meş hela devlet yetiştik diye gotun ya da iroş hela PKK'diş hela Kandil'e ya da hela PYD yetiştik neye gotun de mafi kurdadı de hakkı kurdadı statüya kurdadı belki iroş serçil sekin ser Abdullah Öcalan desteklandın aslında de ve kom xabat dedi evyaji gelik evedera ahaftan evitişta danin berme. Fakat verdi priskireka her imezin çi eve bir şekilde be kabul kirin. Yani mecye geveya me bejin ge çare serbeke mesela Kurda ve veya likija nerine lebnere. Yani hakikaten vakta bezis çek o bir silah az bu ev giredim eve çare serti ki jerderine ke ve ben sibe çek o silah cihadan gittim mecye xedvi varide vakta zelal neke o vakta ji biskad got qala ve mesele be ke yaud be işte perçebun heye dedi Türk ve bölünme. Peki go bid berhef yani perçebun vakta tüşyekir betü tüneye hakikate tüneye dirokate tüneye yekjid be naas heme o 5 salı 6 salı hatta Cumhuriyeti verdi götü beji 7 sal zedeydi be az heme evade be sebebi dijitiye perçebune yaji vakta nab tübi beji valla evya tüneye yani priskirek var araya hatana mı haksızil tekir hakiki olma halal bukvar em ve mesele çare ser bugün evet biz tek perçeti yani ve minoka az geldik çaradı beşim edbe misala Kurdu Türka vak veaye çünkü birey fatih vakta şu vakti bahsa hakiki Kurda dibe bilhassa ek nijar peresti de seri wan ci girti u kimlik wan oldartiye jiheye dedi dibe ma ambre heaven ما ام نبره هفن دی اسلامت اخوت هی براتی هی آمن نبراتی هی مینوکای در به وادد yani ame ben dü insan hani bavevan dimri ardık şu an dümini penci dolum artmayı liberyama art gelik düminin miras dümini her du brat hevde ame ben ve deracute xotajon ame bejin av dedin ilaç dikin ziraat dikin vakta mahsule xorad ki یک دبی ولی اویا گش وی محصولا وی گنماش مرایه یا وی گارساش مرایه ای دبی بریم کا پارامه اویا دبی ما امبری هفن می ای که کو تمام امبری هفن ده کا پارامه yani evyaji ka hakimet bej yani wa çebu yani de bahsam Çanakkale dikin bahsa Malazgirt dikin biskadik Yahya bahsa ev çıka Erzurum'e kongre Erzurum'e dikin de deradet de bangek heye banga Kurda dikin de verin vakta xu ambekin yek ame esası şeriatı İslami dibe ame qawi bikun am nahilin ev devleti garbi ecnebi nav mekevin evan hatin ali kartiyat ekedin dur vakta dibe birim wala hakimi jid vi şahadin dibe ma veya birati işte ev mecya biray fatih birav şembireme binifas kareme haseten bi siyaset medareme gerek veya çareser bebe dibe kom xabatı de evya rasta ev nerin şiber hat bilinkirin o hanik jil hember veya derket şu hele de pür mühim bu şu bu Türkiye şu bu heremameci şu bu Kurdaj şu bu Türkajı hakikaten komxabat pür mühim bu. Jiber ko aji peşkeş falan bu de komxabat ya da min ji seri awul hatta dawiye axatfana luan gohdari kir burasti gelek ambejin nerinin cuda cihabun teda bakın bejin İbrahim Güçlü kesayeteki jvehele u belki zmanevi tujbuji Mustafa Armanji hela aliye garbiye evji nerine kavi cuda habu lebeli enjamname de ji u duna haberdan anda ji aliye naxasım raydarın huda pare ev minak hatı daim hatta yani nel ser perçebuni em haber dedin em ser yekibune hatta ev sinore ko 100 sal 150 sal hatta sayıs pikote hatine xeskirin em wan sinore nav xoşi bikin vek sinore sembolik yani em wan sinore jakin em hep berfere bikin ardu axaxo bi müslümanan rabe em bejin devletin derdor xore he nestiri hebin yani fikre ke partiye ke em bejin ku fikra wi evbe ev çava bahsa em bejin jehev qatandine bke ev çava bahsa jehev dur ketine bke şxwe mefkura wi ser em bejin hameskirna hevduya alema İslamiye jiber ve ev fikriyate pişti komxabate ku derketin
هولي وتشوا خوند كك يحيى يعني نخاسم إيرو تمثيل كاري كماليزمينه وك أم بيجن جهة وهناك بارتين وك زافري وك إيدن بوی هدا پاردخوازه دولت آمریکا بپلیشه لهمبر جمهوریت درته ام بیشن دولت کنود خوازه آوا بکه و وی چوا خوند كيف هاتي بريق حرتشتي يعني جغبني ايديولوجيه يعني ايديولوجيا ولو يعني وكا كماليزم يجي شخور يعني عجبين وفكرة ماشينن جغبني وينا تنجي بس براستي براني ايجي فيتشين يعني في كارينان دخون يعني في هواي يعني جه يلو ام بيجنك جي يلو ولوجي خد حسبين خد كن مس كتي مثلا كرديد بام كردن تلي در سنابي كرمانجا سنابي كردا تشتكي صافي جينا كرنه خد كن تمثيل كاري وان وبي ناني خد خون عين ولو لهيلا تركاجي توليد نار ايجي خنيجات برستي تركي ترك حساب دكن وفي هاوي شخور بيناني خد خون اولياوي اذى يعني براستي بيجتي فيناجي يعني في هواي تشاوا دكن كيفاتي ايش خوا ايج اليكاريه دنوانا يعني راي وان بهتر انساني ولوتين ايج يعني تماما فكره اسلامي يعني كي براتيا اسلاميه براتيا امتي يعني هم بري وينانه اباش خد ميجي وان تني في حسابي شخوا ناكن اجاري تشاوا دكن بي هوالبنديه بفي هاوي دكن تلي درعانها كي مثلا بيجن وشغا بخشلي تلي سر مثلا اميرالي هيك تجد قوتن ابانا كي تلي اي بارتي ويا تجار بسات دي زافر بارتي ادني تو يعني وكاوي يكي ام بيجن او جوي نجات برستر جوي يعني هين بيتر اي منفعتها يعني دولتي تفكر ويا وطن برور وسائر كس تنيج في دولتي او تاني عزدكن كس حسناك ادني تفدج من دولتين يعني في هواي كيفاتي نيرينكي ولد انسانا يعني أنا كيما وكان بيجن كنت سربي مسألة خبر ده تتبقي تبو دجمنة دولتي تجبو دجمنة ملات لا دولتي الثاني يعني بو دجمنة بيهوتا يعني قومك يا تركا وسائر يعني في هواي إنسان خوازن قريبة براستي وأف قلت نيجي يعني بيشتي انجامي قد انجامي قد وقت كده عبد الله جاني زمان يكيتي بهتر دخين بيش يعني فيا راست اولويه ماده تبخينه هلا بفيج بفيناد تشهيه بشتي قلت اخوان بيفي وجا تراب بفيج في افتشتيك هاتي كرن حتزيه يعني فانا حدي خو نزان حدي خو درباس كرن يعني كس نما كاري جخور قلتنا كيبك يعني باسا خبر ام بيجن بياما محمد وشون ها بلي يعني كيفاتي مكابيا قلتني كي مربك يعني ايرو حرت كس حرت تشتيل في مملكتي دي بيجي ده بيجي حرت تشتي برد كيفاتي تشتيك يعني غير مشروع حقارتي لبر يعني مديا جواكي ونسر تلفزيونا ما شو 10 سال بري هي شيء توشتر خبردانا كريه يعني بلي كيفاتي يعني اما الى وجهها نأو بفكر نأو بيجي هنكي دي بيجن بياغوتا نا انساني هنكي وا فراقاسيوني ايج تشاب جيربن انساني مسلمان بن ومساله جكوكيد بيمي حال بكن يعني جمتي باشا روجاوي جوي جوي شاغي توليد نريجا جبينا يعني خوشي والنار وناخذ انسان يعني انساني مسلمان سربينا خبر بده فقط يعني او قلت اف تشتاني يعني على هي يعني انجامي ده هاتن قوتن خباتي هاتن قوتن براستي ازبين بلكي بو سببي هين بيتر نقاش السرور كرن يعني هم بيتر نيرينا انسان بريوان هات داين سيرفي مسألة وشخوا كيفاتي لسيرفان تشتاني هدا بارد بيجي باورياتا ولو بخشكاي تمام انسان تمام ملتي تركي خشك لسير بفكر باورياتا كيفاتي تشكي كسي جي عاجز بده ويتونه لورا شدت الرد يعني جرى ايدي تشيكو سلاحنين استعمال كرن سيرفي آوای کی زلال بید بیش ام هر تشتی خود پارلمانتوی ده خبر بدن یعنی فکری چخا جدا جی هبن فکری چخا تو جی هبن تمام کو فکر به و پارلمانتوی ده آوای کی انسانی بیگوتن اویا دوی کل سری تحمل بیکرن لورا اف سیستما کو ایران تیده دجین
انجام وی اوه یعنی بحث دکن ام بیشن جمهوریت و دموکراسی و ام بیشن آزادی و özgürlük کد بیشن و چخه هر کس برای فکری خود بیشه مثلا لبورین خواستن کارکم شیخ سعید و درخستنا مزلوی افجی انک سریحات نقاش کردن یعنی و جمهوریت دماکو سال 1923 پیدا پشتی کو جمهوریت هات آوا کردن و پشت را دست به قلم مسلمان کردی یعنی ویات شکی آشکریه سرکمار برز اردوغان بخواه لبورینش مالباتا اسکیبلیات خواست و اعاده اعتبار کد بیشن لی زفراند و اوجی یعنی شیخ سعید جی شخصیتی که کسایتی که شیخ بو عالم بو و خودی مدرسه بو دعوامش بو اسلامیت حتی خاطرات خود اسمت اینو بو خود بیجه یعنی او تشتی حکومت علیه ویدا دگو حواله انگلیزه وانا نراست بون یعنی بخوا ifade دکه ایجا افجی نه فکری که وها توجهی نه فکری که وها پر وها جدای و غیر عقلجی یعنی ایرو دویل سر مثلا شیخ سعید بیت خبردن هیچی د مفردات ده هن جیاده نبیویت در باز کردن و آجان انگلیزه یعنی وحات تحکیر کردن یعنی براستی اویا مجیه حتی آن جمهوریت آوا بوی مجیه کمالیزمی که چوا لکردا و چوا لولدارا دنره ريدته يعني تبحثا الشيخ سعيد كر مرة قال أستاذ بدوي زمان سعيد نورسي بك هن مسألة وان إنساننا ديار نبوية خاطر وان إنساننا حقود هلا كرمان جاجد هلا تركا جد هي هن مسألة وان ديار نبونا أصلا أو كسي جوانات بيجن تدنره هدي وقت بي كي كارفيال تركيا بيجه يعني في كم خبطة هدا بارده جوانا هاتن زمان وقت هنك وجنقين yani ki karı veya bir beşe pişti ve broke de özgür özel derken seroke CHP çıgot ku efhem mesela Kürda ve ev tişti hatın iştağlandın liser navi hüda pare ne mümkünen iştağlan o da bir iftira yakır ev Chopin dibe de hakkı hüda pare de gelik tişti kotun şu bu çi ev veya bu anzorte ev set sal zedetiri مجیک هاتی آوا کرنش طرفی وانده و دخوازم به ملت قبول کرن بدن حبکی پیش دی چونه فقط اف شاشپون ایرو هنگ درکتنه و نه او تنه هنگ دورا خود توب جی کرنه دبی حتا آنا اف تشتی وگوتنه و شاشیات کن و نه راست بیجن اف کسی و کمالیست داد بیجن یا دبی کی کار وی الهم بریم ببیجه اوانا درد کفن اصلا ویا پر خوشک دفاع کردن یعنی ویا مره غریب جی نامینه چو وقتی ده حقی وی ملت ترکی ده بالحصا ده حقی کرداده بالحصاج ده حقی اولداراده گاونی خوشک هاتن آوتن شبو مصلحتا ملت شبو براتیه شبو یکیتیه تو نروانا و جنقین حتی آنا سلطناتا خود سر و آوا کرنه کی کاره ویا ببیشه فقط دشته غریب رای فاتح yani کمالیز ویا ببیشن CHP ویا ببیشن çepgir ویا ببیشن بمره غریب نای fakat tüdnere henek derdi Kevin dinav dibin kimlik oldu artıydı. Biz kademe bahsakır ki ekibek Mehmet Uçum derket. Lis çevirmende Erdoğan dibin rengi partik oldarı, dindarı ve partiye belki kimliki rayi insani dindar hatını ve dera tüdnere şi kemalist zedetir bertekkel ve derattı. Evya hem ek ve komxabata Chopin dibun hem çubun ve dera hem ev encamnama ki ek xwendibun bu an garip ma yani ev insan ya şu hiç ev kesi gidbin nave parti ket siyaset etku hati ve komxabata yani düşmana jifedinake ev kesana parlamenteri ve heye tüdbin nave parti ke şwe parti hatil ve dera axiftin kirne parlamenter beri hani ennu hani Dülçava yani şivan insanlar şerim bik. Gerek tüve berteke nadı. Şehir kedi tünleri yekidina kimlika oldu artığı ki vak desteci derdik evi. Belki ne vakit tüjü tünleri evji bertekedi. Aslında ve deradı birey fatih veya pır bağlamadık şimdi. Yani bereme çid gut medgu falan kes kemalisti. De peyveri
متیش کی دگوت مدگو فلان کس نجار پرسته کمالیسته ایجا آنا دجی بیسکاده بحث کر ام دوی آلا اولداره کمالیست شی درکتن ده شهل که اولدار به دیندار به شهل که فکریاتی کمالیزمه aslında evviyajiş hev komxabata evviyajı derxes hole. Em oldarın. Yani ez veya bibejim az xalaskım duvarı kemalizmede. Biray Fatih kemalizm biner hatta 1928 yani duve deradı diştik derbastı bu dumaka kanuniydi. Çi derbastı bu? Dugo dini devleti İslam'e. Dumada dudad beşin. چه وقتی 1928 ویاجه درخستن. شبو چه ویاجه درخستن؟ ویاجه مجادله شیخ سعید کوچخا دجیده کوچخا به مجادله خواستی دین محافظه بکد رو مدده یعنی. این ور از ویا خلاص کم شبو چه ویاجه درخستن؟ دوسا دین و اولدارتیه کمالیزم و دبن ناوی کمالیزم ید لایقلق دین دوسا دین گرتن یعنی به دینیتی خواستن به اولدارتی وقت دین کی به بخواستن به وی ملتی ترک و کرداده قبول کرن بدن ایرو هنگ درکتنه بالحصا کم خباتک هدا پارل داردخه و اف تشتا هم نجار پرستیاوان هم جد بیش 1928 بنا اف تشتا اوانا کرن به وی ملتی ام ویا قبول ناکن اف کمالیز شبوه و جنقینه evvacı em acep nabinin fakat ev kesi oldar و گوید تشتید بین ام acep دبین. راستی چند دقیقه ما یجبون آبری وقت 10 دقیقه و مجاری ما سری خبردانه هیجا کربلی چند دقیقه بحثا کمالیزم یجی بکن برای فاروق دینش پارلمانتری هدا پارید پارلمانتو ده مجلس ده yani راستی evji mesele که خریبه پارلمانتری کی جبو کو خو ifade که یک دقیقه کی تنیدنی یعنی بلکه به مهاد چه لوی در خباتند که خبات یاسایی که ولی دقیقه کی دیده دوی ناو دقیقه کی دات چخا تشکو بلکه لوی در درده خو باشی نکاره بشه ولی دور دا هوا کو جمله هیجا گران بها آنی زمان گو کمالیزم جهره ام جهره و ناقرتینه بله که هکرم که فاتی یعنی چاون بیشن یعنی کمالیزم وکهوی که ابلا جانی زمان گو اولداریه یعنی تمامی علیه دین ده هات آواکر چرا گفت دین و نبینا ملت کی مسلمان تراکر و تپر مجادله کر دوام بیناده اوی چاو بکه که فاتی و چاقی تشنینو تتیخشینا وانا تشکی چاوا ام بیجن نجات پرستیجی یک جوینایه که هاو بتنی دولت اف دولتا هاتی آواکرن کرمانج تیتونن ویاوتا قوم کی دنی تیتنیه هاو آترکا تنیه ویاوتا ای هندره ویاد تف ترکن وری نیرینه کوری دان انسانا بوی هاوی چاوا کرن به ملت کرن غریبه هفتو غریبه هفتو کرن دجمنه هفتو پی ویناره چاوا کرن پشتی که کمالیزم وی هاوی 5 سالی 6 سالی مشاندن لینرین گجار دنیجی دهندره کردا دجی اف وک کمالیزمی گوهرتنک نهاد بدست نخستن اولداری و قیسی بجناوان رانه کرن رابون چاوا کرن که کفاتی ایجا اپویزم جی آوا کرن yani çavan bejin hem apoizm hem kemalizm birayı hevin ke kefati. Tişteki kerinici tek yani serxistini tişteki serxistini çikirini behim behtir ge millet kerini garibi tariha xwe diroka xwe yani tişna tarihi ilo de mekteba perverdehiye de din zaroka tüle nere van tiştana yani tiş nivlo çecari ne kavmi diş چهجی نبونه تو ام بیشین چاوا که کفاتی ام دیم سر مثلا پرسکری که کرد خبر دادن دو اوا ذهنیت کمالیزمی او کتابی هاتن نویساندن تو کلمات کردی دهیته در باز که نمکنه حتی جد فان ساله چونی د خود زانیا پار بیا سالادنی بو د بحثا حربا ملاز گرت و چهات بو کلون و چهی دور د یعنی گوتمن کردا گلکی آلیکاری دای الپاسلان
جبو اف حرب يعني يعني بسر بكفي ويدري زافرك تشي بفي يعني اوه كلمه هاني كيفاتي جي درخسته سالادن مفردات درخسته مفردات درخسته كيفاتي يعني ابانا دجمناي باهل خوري قالوا انت بخوا ملات تي خواج هاورت كدجمن ملات تي خوا ذيك غريبه تاريخ اخوا هو شغاقت يعني ام بيجن تدور بنفيسي تو برزغريك جي تشينابه كاس نابل الودرا شي بو يعني ترك جهولي مراكر تف دولة جمرة كاس وري نابيجي يعني بفي كلمة هاني تاني دولتك دنيا يعني دولة جي بارشا نابه اما يعني بنرن يعني هو كماليزم جحري كابي جحرة هاني كتي بدنا يعني في دولتي ودولة سرفينا هاتي افاكرن وبفينا هناك جي وقت ما كيفاتيرو جهبي يعني تمامي افاكرنا اخو براي الجورج الحسابي ويناتي ما تشتيق الحسابي ويتي تشتيق ني حسابي ويناك كيفاتي تولي نرش خورت تشني ديجي دبيجن ها انا كي مثلا تشام بيجن البر هدا باري تش نامي نجنا بيجي اما متفقي ويناني بعول تولي نرى بارتيا عقد بي السر ناني كرمانجيتي كنان دخو استبراكي وان ايج ناني كردتي دخو ايج سيا راي كردا خانا خود نويسي تولي نرى بحفرنه خا شواتي كيفاتي مادام تمثيل كاري يعني كردان به خطا لسرنا في كردا وانا هاتني شروط يعني مثلا كردا هدا باريش خبر ده بلا حياس بي خبر بده تشز يعني خساره تدفيات هي بله اما ناي حسابي بي افجي براستي شما ام دبيجن كماليزم و اپويزم براي هفدونه هر دوجي ام بيجن الهمبر دين الهمبر عرف و عادت ملته الهمبر جلو برگ ملته لورا اپویزم جی ایریشی جامعه کریه و سریوان خماندی ایریش روان کریه دیندارا ملت گوهرتی که کفاتی بله و هرمه بوی شکلی خستیه بن تاثیر خو به چک و سیلها و کمالیزم جی وی شکلی چیه جبر و دشبن هفدو و جیویه هفدونه 4 دقیقه ما یک عبدالله سر مثلا کمالیزم ما در باسی مجاره خود دیام نبون سر به اون چن گوتنا بیش نم هر نابر يعني تقلا كماليزم و اپويزم كر دوت تهلك ويجو تهلك يكشي يعني هر دو كد دبن تك پرچه يكجل سر دجمنانتيا دیندارتيا اولدارتيا ادو داجي هر دوجي نجار پرستن aslında iro ed orted disekine veya gerek befam kirin nijarperesti kavmiyetçiti cudaye aydiye tu hakik kavmiki bide evyajiş hev cudaye aslında iro hela Türka bilhassa ve komxabata huda pare gifam nakin yekje ve helaye yani vakta tu derdi kevel hela Türkaji tu be hayra ez ne nijarperestim vay tam ez Kürdüm fakat ez ne nijarperestim fakat nijarperestiye won dikin fakat em şehel keşi dibêjin hakik kavma gerek bedan ve adaleti git vakta ve adaleti dibêje edbe tu ji bu wek nijarperestiye de hayra tu nijarperestiye dike dwe deradı aslında dijitiya hev lehev derdik hev yek beayı yani veya gerek xoşik befam kirin kavmiyetçiti cudayı tu hakik kavmiki bide şehev cudayı aslında iron nokta belki liser komxabata huda parigem iro diştagilin o ev insani gebeştari ve bername bun her itişte derdi xistim peş eveaye ez ne nijar perestim fakat şehel kedi tüji nijar perestiyenek hakivi kavmedi dewe bide eveaye adu da yani tişte leherdu gidiz dibin yekçiye kemalizm hata ana liser du temela avayı kiriye yek liser Türkiye Türkçilik hemşerdi beşin avati kiriye aslında saltanat axwe devlet axwe liser nijarperestiya Türka hati avakirin o veya be kesik nikar neziki ve be veya maka kanun eşidi dise hab çar hab bende avul eşidi kısti bin temanat et be veya naygu herandın yek diser veya de kesik nezik veya de be veya bevekeye adu daji vek biskad mego kemalizm
ولایقلق خواستی به دینیتی به وی ملتا همه ترکا همه کرتا قبول بکن وقتا هنگ جی گنزی که ویاد بین اف تشتیوانی شاش گل سحید بیشن و ملت قد وی درا شیار دکن و بالحصا اف تشتی قد بیشن ملت حبکی خل دور دگره آد بی والله اوانا بو هدفامه گرگم ایریشی وانا بکن ایرو ایریشا کمالیستا جی و نجار پرستا جی اف کم خباتا هدا پارێگە ئێریش دکن بنگاهاوی هەری مەزن بێایە کێک یحیا توران مەسەلەیە غازە هاتیە ئاستێکە چەوە لە گۆروە لە هێلێکی ژی پشتی ترامپ قەزانج کرد ئەم بێژن سەرۆکاتی ئەمریکا یعنی سیاسەتا سیۆنیستا و لەسەر مەسەلەیە غازە تأثیراوی چی چه بو و پیشروش چی نشانی مبده؟ که فاتی جخوا ده فکرام بده یعنی اف حرباق سیونیست کن براستی او حربا امریکای بخوی یعنی امریکا وی حربی ده دوماندن یعنی ایگ ده بس بیگ وی خوین رجاندنی اری ده پیش ده یعنی سیونیست هنه او دین فقط هم جهلا لشکری ده لشکری امریکا ناف دنه هم آلیکاریا امریکا ناف دهی تمام حرب جی اف آگر بستیاگ جبو چلو دو روزا چه بو جی جار دجی جبرگ امریکا خوز دیه چه بو جبر ولو اف جسارت دانا ترامپ جسارت ده سیونیستا ده بسبب وان احلالانا پربونا احلالا شو يعني او سوزكي تمام كأمرابن سيونيستا هيفي بكن شو أوها برسكريك مسلاك يعني أوها برس زعمته فقط جد دوام كرنا ويناده جد بشتيفان شلو دروجة أو شلو دروجة دني يعني جوارن يعني أوها عجبا وبتشكلي وري ياوي ني ياوي حرب جنبر دس بيبكي أبناء تف يعني بجريداي بتوري أمريكا في ترامب فني وقلتني حتى أنا هذا كيجي كيفاتي تمامی وینا جسارتی دیدی یعنی آنها که چه بیشن دبی یعنی شخوا گرک رهینه تورن بردان یعنی پرسگری که اسرائیل آن نتانیاهو انزان بی کای نتانیاهو چی بکه بنان که کفاتی همجی جهله که دیجی ترامپ يعني وكهوي تزميناتك وكهوي بدل سلاح قضائي يعني سيونيستا يعني دي داي نتنياهو داي سيونيستا روجا عولد شحفتي جوت مهي وحياء له يعني هيلك تجي وقت شاوا ام بيجن اوكرانيا دعوا معدنا دكه الويدرا عين الويدرا جي تدي بحثا تشكر كو كامي غاز بلاش امريكا ربه يعني كاب نتنياهو جبرتش يعني اسرائيل جويدرا دكه مش خو فهم نكر غاز دركي برقشه بلا هلي غزة هر مصري ياهو تا هر أردني وبلا بيويناجي أميج ودراد هنكي ولو أبارتماني آواهيني مي عجيب مي تشيبك هناك إنسان دولتي غريب يورن شخر ودرا بكرن وسائل تحتي لي بكن وميت شكي واري بكن يعني وقت آيالات كأمريكا أمي آضا بكن بنارد يعني سببيت شو كيفاتي أو سلاحي قضايا نتنياهو حرتج نتنياهو دبيت تشبه خازت تشقت لي عامي بك جايزه يعني اواجر نابس غريك يعني تشقيس انسان هاتن كشتن يعني تشقيس مقدوريات شيبويه ما ند بالاوي ديك كيفاتيها يعني شخوا تدي او كان حبجار كي اسير جيوان نخوش بو نان سروان كيم بو افي كاتشابو حبكوا ضعيف بون افاني رهينانا درما وقالكي نباش وسائل اني روجافي ترامب وبيشتي وين افقي الظلمات اللي المسلمانات تكرن الفلسطينيات تكرن اهل غزه تكرن شخوانت بالاوي دبو شبر بلو از فكره خود از بيجم كي تشاوا اوكرانيا معدنا دخوازي عينو ترامب بدل اليكاريه د اسرائيل يعني چتويا تيروريست هم بري وي اليكاريه د وقاوي عرض خواست عرض غزه وقت دما دست سروقاتي كر في اني زمان جو سينوري امريكا دمك دريج نغهريه سينوري متنجنجو بله دوام سينوري خو انا بله يعني قنادا جي خوست يعني يجبر بلو هين افجي دوي درباري دي يعني اف انا اف اغربستي قبمشي بيا خطانه مشي تف ند بسبب يعني كرني سيونستانه سبب كرني امريكانه كيفاتي يعني قربستي نمشي يعني السبب فيناي لورا جخوا يعني هناك سيونيست الجوروان هرك كيفاتي يعني هناك وان حفصار نكن
وان ساكنين او دبي يعني فلسطين ليك جي داهيد ببلد سرنغانه من امي تطابق علينا اي ولا الفكره حماس حربك بسيكولوجيك جي داجو يعني تسليم كرنا سيرا دا او هيبتا بعسكري حماس ام بيجن هم هجمارا وان هم جلوبرغي وان هم توري سيرين سيونيستا ام بيجن او پانکارتین کلوی در داد لقینن او بمبئی کو مثلا 4 حف جسد وان تسلیم کردن بمبئی کو جالی نتانیاهو جالی رژیم سیونیست هاتون آویتن وان کشتبون وان پیاما نشانده و ایسیره کو بیشن سری لشکری حماسی پاچید کردن و پیشی کدشن عالی خوش دیسا و بحث و قارید کن اف تفجی جالی پسیکولوژیک و جی حربکی تیمشاندن اف ددخویا کردن سر و چود خواهیم بیش. Yani ev işte tegot aslında düsero pırdım rojeve diye yani malumetiye Hamas şeş hab hesir teslim kirin lehember wan gerek İsrail şest haberda. Ev çend roya u sekinan diye. Hamas'e do beyanatık da balavakşan Hamas'e go hatta İsrail ev hesireme gbera nedi em zaten tu gave de navejin şubo hesira adu daji ko em evani ketine navme vek Mısır u Katar em Amerika na hasibinin ABD na hasibinin go evanaj talebiyon jem kabul nakin go vakta yani hezik kuvvetik buxwe ne bawer bi ev beyanata ne didan adu daji vek te got yani ev reyag Mısır u Katar بياورن كام ديس والهف بينن فلان بمن أو راجع قوت كرن موز الصفا خد بيعني جيم شش حبي وبرادان لهمبر ويلجور بيمانات نابنا واند أو الكي أو باجاري أمي بغارن ترش وانرد بيجن لجور إمزيوان gerek أوج شسدو حتى كسراتا وجهه gerek حقوقي بردن وقت تقول أصلا حماس ya da mebezin İslami cihat ya da milleti ve buxwe bawere şbo çi buxwe bawere aslında wan pir xoşik fam kiriye darbe çi darbe li İsrail xistin. Mesela sual pir tekirin. Dibe ya işte hesirge xalas bin o işte me bir hesire İsrail gişketin destewan İsrail dis erişik de bikineke. Eve pir de rojevet iştağlan. Ez ve rasta bejim İsrail erişik bi rengi hele ardede li hayatı nadı çafxwe. Çünkü de diroka xwe de tarixa xwe de لگور رقمی وانی اسرائیل گوتنی افرمی حقوس وندابون حقوس کشتی حقوس بریندار ده تاریخ آوید چه نبویه یعنی ده حربا 6 روزاد امدنارن یا ده هندوره 6 روزادر چی کرن وندابونه وان تونه شبر و هنگ ده بیشن اف هسیر و بدن دان و دیس اسرائیل ته که اف دریا هاتی گرتن آدو دا یعنی ویاش بو چه ده بیشم بخوا باورن او زانن İrod tekilyawan ve İsrail o çi darbelwan xistin evyaji pirxoşik zanin şibo bu xwe bawer dişteğilin o wek te got aslında ew imaja didin deru dora xwe jî weyaye evyaji pir mühim e aslında şi serî herbê de û heta îro jî yani herbik psikolojik pir xweşik meşand bilhassa به او تانکانا چوا گب هوا دخستن بالحصاف چوا اسکریوان بقنا صاد کشتن چوا اوان اسکریوان سلاحیان وقت گوش دستیوان گرتنه دوی درادا حماس اسلامی جهاد و ملتی و برخودا عنک تاریخی دانو و وان زانه چکرنه آدو دا او پشتی ترامپ هاتو پیوه بیسکاده و بحث کرد چه گود işte gerek de hündüre çar roja da hatta roja septi gotu bu çağa god tek hesir ki berane de az çapkım از آگر زب گازه خم از قیامت راکم و گازه اسکری خوب شینم ودرا چر بو برانه دان دیس شدبلا آگر برده دیس سیونیست اسرائیل چو دیس مصر و قطر کتن آره او پیمان دیس کو gerek بردوام بکه yani aslında ایرو و امریکا یا دا ترامپ و نتانیاهو بشخور لسر مساکر رونن و بشخور لحف پای بکن یک بیزه عرضه خود فره بکن ادیش بیزم تجارتا خود ودرا بکن و ملت گازش ودرا درکبه اویان نه امریکا و اسرائیل تنه فهم کرن ایرو تمام دنیا فهم کریه ملتک
بدوراوی پیشگیری حفده ماها وک بارانه که بمب بسرواند باریانه عردوان تشت نمایه بینای خوار یعنی خانیوان تشت نمایش سدی 85 هاتی خرا کرن 5,000 انسان شهید هیک بن انقاذ دهین بلیه اف ملتا شوی درادر ناکبه یعنی ترامپ جی و امریکا جی و اسرائیل جی اوانه پشگیری اسرائیل گشاکری جی حماس اسلامی دیرنشن ببیجن و ملتی گاز شوی درا در ناکبه از ویاجی ببیجم خلاص کم yani دوی واردش بروی yani Amerika İsrail zanın inan bakın şisedi yek 5 ihtimallik bidana goya Hamas şuye derader keve çekaş wan bistinin ev agrebesti çenet kirin yani eve diyar buye a nay fam kirin veya yani iro alema İslami yani Türkiye tüdbe İran Suudi Mısır Suriye hatta mkarim bejin Katar evya geri hoşik fan bakın. Aslında İro berxwedana Gazze ne berxwedana Filistin'e. Berxwedana Gazze berxwedana vana gışayı. Şibo çiz ben berxwedana vanayı. Evana vek karakol ki İro aslında Filistin Hamas'lı peşiye ev proje İsrail ve pişgiriya vedika Amerika gısibes her serseri İran, her serseri Lübnan, her serseri Türkiye hatta Mısır ve hatta azkarbim Suudi. اف پروژه دیار بویه راستا راستا فرمیتی ادد بیشن یا قراقولک لپیش یاویه وشور حربه دکه ملت که تمام دنیوان انسانا تقدیر دکه gerek بچکی خو به سلاح خو به تجارت خو به آبوریا به هر تشتی خو پیشگیری آن بکه آبل که دوی وارد دش نایفهم کردن چون گاوی حتی آن هاتن آوتنش عالم اسلام ده گاونی پر ضعیفن فقط فلسطین غزه Hamas İslami direniş İroz der tamamı Müslüman خاصة ev devleti mecmartın der vanda harp ettik. Rastır ola Türkiye devir de mühime. Devra Türkiye ne vak devletin ambejin vak Mısri yanji ambe vak Katar disa devletek serbuxad kare en kararı xabda le Mısırji u Ürdünji Suriye İroş xo halewe he ne roşeke ambejin kod kare bedber xabda ardu axaz Suriye İro dibin işgala رژماسیونیسته ولی ترکیه رولا که وی هیجا و گرینگ هیه مهم هیه پیشرو جبو رژماسیونیست نبخیره امویا باش تسانن چما او اوکراینا کو اوقا هم اوروپا هم امریکا لپشتاوی بو ایرو هم دنهیرن ترامپ و فروت yani ne em tişteki zedet beşin Putin ra runiş u Ukrayna frot hatta goz Zelenski diktatörü. Bele. Gırbe guhartın. İca peşaroji bu rejmasyonist şi deveku Trump tevreki u habden nişandan. Lewra ve hatta kingi vi bari hilgire. Ve hatta kingi tkarbe rejmasyonist heriyo bke peşve ve lewra berxwedana Filistin jî 5,000 insan hatin şehit kirin. Çawa agrbesi hat ilan kirin. او مليون دي صافا قريان عربي خو يعني تاب او اباهي خرابه او انقاذ جدي ساعات عرض خو ويدر تركناكن يعني دماكو تشبسي امبيجن تشتكي وسابكن سوي خرمكي كومكوجيكي و سرغونكي بوي رنگي بكن ويش اخي احتمالك هو حربات جهاني بايدي خبردان لو رافيا ايدي ويني اداره كرن ني تحمل كرن مثلا اوكراينا اون چند گوتنات خوازن سر بيجين ولكن كيفاتي اوكراينا شو روسيا وبوتين اوكراينا بوتين وترامب شدكن يعني ما تشوا يعني او وقتي يعني اقتدارا بدون يعني بايدن وافا ترامب من حردو كابد برهد كيفاتي يعني بايدن تمامي يعني شو سلاح ابو دا اوكراينا وجيرغو افانا هيبانه بناك كيفاتي يعني اوجي سروكي دولتي بو باليكاريا كونغري وسايره دبي 100 مليار دولار اليكاري دانه اوكراينا ترامب دبي 500 مليار دولار زيلنسكي بازار الهفدكن كيفاتي زيلنسكي دبي 100 مليار دولار ايجا بيشتي او 100 مليار دولار ببن نافي بيد داني
ایجا او یا چو اف ترامپ هات ترامپ ایجا دبی ازم دبی وان معدنانه ای اوکراینا دبی هم بری وان اوی اف سلاحی مدانه پری واند تل مفکرینه دینی خود خواست دینی خود خواست که کفاتین و راست بیشین نگی یعنی هم بیشین یعنی وک هوی گوتنی و هما وک مثلا گاز نه وکوینا این راست خواست بنا بازار بکرن و هنا کی ام بیشین و چراغ زلنسکی خواست بگو هره استیلا زلنسکی یکی بین شیناوینا و بیناجی به امزاجی بکه بگه اف بازارا گریه یعنی و جه بستین پره یعنی چام بیشین یعنی وقت ظالم کی ظلم خود کی پشتی کی حقیقت درانی خود خواست کی یا درانی خود عین وری که کفاتی یعنی اوکراینا فروتن تمام عالم غربي اوكرانيا فروتن يشخوا او چراغ اسطنبول اردوغان وان اني برهف يعني جمهف هم روسيا وهم جي اوكرانيا وچاغي ولهاتن چي واك كفاتي انجلترا اي وقت بيدون اوانا كنا هشتن يعني امريكا سريع اول دا دخستن تركيا تاخ نافي كاري جاليه اوكرانيا جاليه حربيد نا او روسيا علي كاريا سياستك باش اجوت بله فقط ايرو دعوة حقيقية أوكرانيا كه تركيا يعني شيء غريبة يعني بايدن ترامب أوكرانيا دفروشة ديس أردوغان اللي قوي درت كذا يعني خو أنا حيري فقط يعني دورد يعني حسابني قالكي يعني لو كوير هنا تشني مراجع درخينة يعني أو حرب جبوتش ده سبيكر وتشاوا انجام ويتشلو دركتن يعني وتش دست خستن يعني جارد هات اثبات كرن يعني دوي وقتي افغانستان ترك كرن او علي كاريا افغانستان امريكا كربون لميداني هشتن علي كاريا غربيجي كربن وجار الميدان بمينك كيفاتي او اهلي اوكرانيا بشتاخ ونسبر امريكا وغربي بالي عين نشان ده امشان دقه بعثه سوري جي بكن سوريا جي دخوازه سربيه وخب سكنه ام بيجن امريكا ويدرجي ديسا رحت برناده بشكريا بيدي لوريتك وكردي هرمي جي بيدي جي نرازينه والعالیه که جی ترکیه پشتگیری حکومت سوریت که کدکار به پیشروج ده سیاست که به تمام بشتاری عالیه که ورن جمهف و حکومت کی آوا بکن به رنگی دخوازن الویدر آسایی کی چه ولی بری حقیق کرد الویدر و چواب یعنی چواب کو پکیل الویدر بلای سری حقیق کرد الویدر جی پیاده به رنگی پیش ام بیشن وی مسئله که و چند خم بحثایی جیب کن وقتی من نمایم. Yani Suriye'de işte pır teştağlandın Erdoğan'a yekce malumu ve İsrail Netanyahu beyanatı da şehla Bakur'du yani o Girke Golan'ı emşerdi beşin dürzid ve deradene yekce دبی براوان چک و سلاحی حکومت سوری شوی در درکه و پر دروژه بد آن تشتغلاندن لگور و احمد شاراجی گاوت او سروکی درزیاگش لهمبر توپ کرن چونکی نتانیاهو دو گوتو حقسیز یل درزیاب که از قبول نک مسعود خسپانش خور بکلش کر فتنه خناوان دو دراجه ده او گرکه گولانه اشغال کریه هم ور محافظه بک هم جه او برفریا وانی که درزی گلینه دخوازو به درا به دست بیاره که ایرو پرد سوری ده آتش تغلاندن ایروجی شارادیز بیانکتک دا دوگان ویا قبول نکن ملتی سوری جی aslında ایرو درکتی بو کوچه و کولانا ایک شوپانده بی دوگان ویا قبول نکن آد سوری ده هم پروژانه تش تغلاندن یک ویایه آدو داجی کش جورد تولیدنره idare Suriye ve çeşitli be yani döndürevi de Sünni hene, Şii hene, Kürt hene, Dürzi hene, Hristiyan hene ve konsensus ki yedvederade. Arabu Türkmen vakti godvederade hene. Hatta ana yani nerina gxuyad ki yani gışa ev bayraqa nu gidber seru komartiya Ahmet Şaradı hati kabul kirin çünkü senaryo da yani gveya geçene be hakikaten senaryo pür mühime gvana gpevkevin harbik em bejin 12 sala 13 sala çen sal 14 sal yazda despekir ve 14 sal yani ev harba him berdawam bike evya perteştağlandın Suriye inşallah tişki var çenabe asisiyacı a mühim gitte gotu duve deradı bereji gelik mecara gotu bu
ایرو عردا سوری برای فاتح دهندره و دی کرمانچ لگور رقم فرمی 3 میلیون و 200. یعنی تو به 3 میلیون و 200 ببی ایرو تمثیل کاری سوریا دا او عردگی ایرو هم ده خریطات زرد بینن گی اداره بکه اویا پیاده جی فهم کریه امریکا جی فهم کریه و اف حکومتا نه جی فهم کریه zaten bazarek jî di navbênawan de giçê bûyî bi em ê çek û silêha berdin evana dibe statûkê lê dera bidin me wek eyaletkê bidin me ya da wek federal cîkî wek Kurdistana Iraqê bidin me ana ser veya tê xebat kirin feqet tablo veya rasta rê dide hem Ahmed Şara ki li gor me bi temamî bi peyva Türkî yani gava tavêje ve am şikû derêzanin yani وقتا حاکم فیدان در havaalanı za pala kişandi düsecar Ahmet Şara der şfertiya vitke.Üşve der rad hele şfertiya vitku ve de derade veya çerede van kesana be tamami be gava Türkiye hareketkin Türkiye jidwe derade hele ciki vek peyede hele des çekdi destade hele sinore Türkiye'de veya ne mümkün kabul bike veya peyede ji fam kiri o da ara Amerika'da o Türkiye de divi varide sanki lehevkirin. بله مالا و آوا سرچاوراتن که عبدالله خوان که حیاتوران سرچاوراتن تماشاوان هیجا برنامه ملوی در قدیه حتی عبتی کدن بمینند خیر و خوشیه دا عمانیت خدا